биш. Одоо гүнхүүрийн хаалга. Эрхэм хүндэт бүгд нэм Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ижимян та миний урилгыг хүлээн авч өнөртний төвхт мөнх тэнгэрийн орон манай сайхан улсад төрийн ажил хийж байгаа би чин сэтгэлээсээ танд талархлыг хэлье. 존경하는 이재명 대통령님께서 몽골 대통령의 초청을 받아주시고 유구한 역사와 영원한 푸른 하늘의 나라 우리 몽골에 국빈 방문해 주신 데 대해 진심으로 감사드립니다. Бүгдэм Солонгос улс бол манай улсын одоо 3 дахь хөрш стратегийн чухал түнш орон бөгөөд эрхэм ерөнхийлөгч та гэргийн хамт манай улсад хүлцэн ирж манай улсын тусгай тогтнолын баяр үндэсний их баяр наадмын нээлттэй арга хэмжээнд хүндэт зочны хувьд оролцож байгаад бас гүнээ талархал илэрхийлж байна. 대한민국은 몽골의 제3의 이웃이자 중요한 전략적 동반자 관계에 있는 국가입니다. 존경하는 대통령님께서 여사님과 함께 몽골에 방문해 주시고 몽골 독립의 상징인 몽골 국가적인 대축제 나담 축제 기간에 또 나담 축제의 주빈으로서 이렇게 모시게 된 데 대해서 깊이 감사드립니다. Бүгд Солонгос улсын төрийн тэргүүний төвшөнд 15 жилийн дараа хэрэгжиж байгаа энэхүү төрийн ажил нь манай хоёр улсын хамтын ажиллагааны ололт амжилтыг баттган хэрэгжүүлэхцээ эх хэмжээлүүдэд харилцаа хамтын ажиллагааг улам бүр өргөжүүлэн хөгжүүлж хоёр улсын харилцааны алтан үеийг эхлэх болно гэх би итгэл дүүрэн байна. 대한민국 대통령님의 국빈 방문은 15년 만에 이루어집니다. 이번 역사적인 방문을 통해서 우리 양국은 그간의 협력의 성과를 다시 한번 돌아보고 평가하는 동시에 앞으로의 교류 협력을 더욱 발전해 나가고 양국 관계의 황금 시대를 열 수 있을 거라고 굳게 믿습니다. манай хоёр орны улс төрийн итгэлцлийг улам баттгаж эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бодит дагуулгаар байжуулж ард иргэдийн найрамдал нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр болсон түүхэн ажил болно итгэл дүүрэн байна. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч та манай сайхан их оронд тавтай байхыг урьж байна. 존경하는 대통령님의 몽골 방문을 통해서 몽골과 한국의 정치적 신뢰 관계가 더욱 강화되고 실질적인 경제 협력이 더욱 많아지면서 두 나라 국민 간의 우정이 더욱 돈독해지는데 귀중한 기여를 할 것으로 굳게 믿습니다. 존경하는 대통령님 몽골 방문을 다시 한번 환영합니다.